Sada ćemo govoriti o fazama u pregovaranju. Postoje 3 faze, doduše u zavisnosti od različitih teorija i prakse može da se podijeli na više. Mi ćemo ovdje pokušati da prikažemo iz jednostavnijeg ugla. I drugi segment o kojem ćemo pričati su određeni zahtjevi da bismo bili dobar pregovarač. Krenut ćemo od faza u pregovaranju. Kaže se da u pregovaranju postoje 3 faze. Prva faza je da ustanovimo kriterijume. Šta bi to značilo? Pa da jedna i druga strana daju svoju početnu pregovaračku poziciju, odnosno da definišemo na kojoj poziciji smo mi, a na kojoj je sagovornik ili sagovornici. A druga faza koja se dešava tokom pregovaranja je prikupljanje informacija. Prikupljanje informacija se doduše ne dešava samo tokom procesa pregovaranja. Postoji prikupljanje informacija prije nego što počne pregovarački proces, a onda tokom razgovora strana koja prikupi više informacija ima dobre šanse da bolje prođe u pregovaranju. I treća faza je pokušaj da se postigne kompromis. Pokušaj da obje strane na određen način budu zadovoljne, odnosno da nađemo rješenje koje je prihvatljivo i za nas i za drugu stranu. A kada govorimo o ovom drugom segmentu, a to su zahtjevi da bismo bili dobar pregovarač, prvi od njih je da shvatimo da je pregovaranje dvostran proces. Odnosno da mi imamo svoje poglede kako bi to trebalo da izgleda, s druge strane imamo sagovornika ili sagovornike s kojima pregovaramo i oni imaju svoj pogled. Naravno da se ta dva pogleda jako često razlikuju. Cilj u pregovaranju je da razumijemo da je dvostran proces, da i jedna i druga strana će pokušati i da dobiju nešto i da daju da bi pregovaranje uspjelo. A drugi zahtjev da bismo bili dobar pregovarač je da razumijemo da je potrebno da imamo želju da ovladamo pregovaračkim vještinama. To je ono što sam rekao u samom početku kursa, a to je da većina ljudi kod nas misli da je jako dobra u ovoj vještini. Međutim, ako nemamo želju da ovladamo pregovaračkim taktikama i vještinama, odnosno nemamo želju da učimo, nećemo toliko puta dobro proći u pregovaranju kao što mislimo. Sljedeći zahtjev da bismo bili dobri u pregovaranju je da razumijemo kako različiti principi, odnosno manevri utiču na pregovaranje. Zato ćemo danas govoriti o konkretnim pregovaračkim taktikama, odnosno šta će se desiti kad ja u određenom trenutku povučem određeni potez, kako će druga strana reagovati. Naravno, nemoguće u svim situacijama predvidjeti kako će sagovornik reagovati, ali ako znamo kako funkcionišu pregovarački manevri, odnosno taktike, time sebi povećavamo vjerovatnoću da ćemo uspjeti, odnosno da ćemo doći do kompromisa koji je obostrano prihvatljiv. I posljednji zahtjev da bismo bili dobar pregovarač je da imamo situaciju, odnosno da pokušavamo da dođemo do situacije u kojoj obje strane pobjeđuju. Naravno, ovo nije uvijek moguće. Ako vidimo da nije moguće da obje strane pobjede, pa svaka pregovaračka strana će pokušati da ona bude ta koja je dobro prošla u pregovaranju. Ali ako sa nekim ljudima pregovaramo više puta ili ako se proces ponavlja, onda je dobro da pokušamo da to uradimo, jer recimo ako smo doveli do situacije kad smo pregovarali da je druga strana pomislila da je loše prošla, ona će sljedeći put pokušati da prođe bolje, nekad i na uštrb nas. I u kombinaciji s tim je neophodno da imamo volju da vježbamo. Pored volje da učimo, neophodno je da vježbamo. Na primjer, mi možemo znati odlično kako funkcionišu određene pregovaračke taktike, međutim, ako nismo spremni da ih vježbamo u praksi, može se desiti da se pojavi situacija da vi tačno znate šta treba da uradite, ali zbog toga što niste dovoljno to izvježbali, nećete nastupiti na odgovarajući način, odnosno nećete recimo povući neki potez u pregovaranju koji će vam donijeti rezultat koji ste očekivali.